Good evening, ma'am. Krumzari, notice window TV and notice and doctor born, notice dialogue. See, Miam with the Puna Lax topic say trying to sabotage same peace initiative by Housing Manipur 2023 meta to get total liba, Tam Tirba Todok Mayamna, Kurk Hang the Top of the Gumba, Mew begin Masat Natabat, Tok Amusu told about the Gumba, Tam Titam Tirba Todok sing, Tokraba, Matunda, Santi Lana Bahona Riba, the Gumba, Honorable Siamna, Pakal Liba Tobok Torum sing a Sibo. Yaning the Bamunda to wine about Honoriba, Mushing Mamma, Honabagi Mami Tarpa, Aduga, Hosigo Jixu, Manipur Lady Ba, Piba Masida. Tamtiba, Todo Mayama Tokipa, Nasing Arangi, Todo, Tasu, Embusto Dona, Kogi Labui, Hard Kebagi Todo, Aduga, Tamtida Ba, Kogi, Ziribangi, Miam the Kaunabang and Maroidaba, Adum Lava, Tamtiba Mu, Teru, Hard Kebagi Todo, Amade, Kogi Tron Lobida, Big Libasi, Father, Bangang, Hard Kebagi Todo, Amade, Tongan, but Todo Mayama, Kogi. Nagagi Mui Taru Makamaka, Hard Kiba, Tam Tiba Todo, Mayama, Tokraba, Matunda, Sigumba, Manipura, Kanglup singing Marata, Saknabaya, than a Lenaramba film sing ado, Tapna Tamna, Kogi, Anoba, Lingaki, Lucing Basina, singing a film sing set that tuna Wari Shanaduna, Shanti Prunabagi, Tabok Paikala Paduga, Man Heck, Sadubon from sing Halukaputunda, Palm of Todo Singam, Toanba, Singba, High with Todo sing a sing Marilena, Kogi. Usually later, same Sinasu, Papu Mamma, Mahaki, concert singer Sibu, took Ipama Muikamu later, Brahivasi, that turned a pondo to lap, Wafum, the Simiam with the Putun Laxari topics say, no Sigi topics the Canan with them, so Yabi panelist sing, Mayam Sakta with Anzado Lozage, Ahmada again Nakaneling in Biri by Kakunazari Boza, BIKRAM, KONGKHAM, Manipur BJP State Secretary, Zabu Tramnoxuri, the Nishudan Sin Biri Boza. MEIBON PHAOMEI President ZUCM Hozab Sutaram Noksari, Ahum Subdilingsin Biriboza, KSI SHANTA, spokesperson CPIM Hozab Sutaram Noksari, and Musi Hozab become the Laxage, Huzi CM na Honoriba Aduga Sigit Hamzari topic Sigasuyam Marilena Koyi, CM locally Kuntang sing Manipur, Santi Lanaba Honoriba, Wari Shanadona, Kanglup sing Gimarakta, Lady Pat. Pena the sing, no, another sing at the Lotion of a locally by Kuntang sing a Sibu, Yaning the Kanglupum later, but I was Kamai bed. Before coming to the topic, I see Yamna interesting Oiba, Hoigi Sigi discussion Haitare, see a honorable CM, so Heka Toina Panba, trying to sabotage Hoigi honorable Chief Minister, see Wai Kim Sangi, Peace Initiative to sabotage. Tauraknaba mioi leirabra haibasi magna toin haibo from masida topic when asi puthoknalga kogi northeast window northeast dialogue sida ai hapu kopi rakpagi damak hamamakta da ai sigi hairiba entire team sibu ai thagapa phone sari adi panelist singbusu ai kai khumna uchari akoina yengba yabase different point of view ai tare different point of view the young biare adagi masigi imagination amasung reality ani thokna young biya aduna agi point khar thamo hairagadi akoi BJP gi anouba akoi gi honorable Chief Minister si Wai Kim Sangi government si February gi tarik mari dagi install to kibni mak wasak law kibani koi PR government si ended PR government si loshelaga aduna ngasi pawuda I think it's 6 months ko tha taruk farak labra en khale aduna hariba 6 months ida realistically yamna koi ayuk nungdang khaktana 24 hours akogi Chief Minister gi phone online da on leiraga mipum kudimak every section of the communities kudimak Manipur gi leiriba communities kudimak dialogue peace process talks mayamama mana tawraga lei akoi praja punamana su uba phangi aduna hariba peace initiative se only through magi vocals only through voice khagnatabida magi different spectrum uba phangi Hari basing dugi marakta mahakna hek Chief Minister Oibaga maki jiri gi concert adegi Churchampur da chatpa adegi Senapati Kangpopi chatpa adi Ukrul da chatpa hari ba district sing asi phana sangna 3 years si chatpa ngamdadana akoi se leiramamli akoi se amaga separate oina leiramamni adubu hojikti
radically akoi huzik normal complete lai have yaroi. This is the process to the complete normal hai ta process ni akoi chatharak ni akoi progressive oiri normal lakna ba peace lakna ba khona ba yamna fast oina progressive oiri sei je marak ta hena khumang chauksana ba process ama peace process ama lakna ba tanja mayam ama initiative mayam ama akoi gi BJP led government sin lowri basida akoi gi karigumba thokhaning da thodok akoi gi humanitarian ground dagi wangba adugumba tamthi da thodok mayam ama akoi thokpa fangi adu si thokliba thodok asi tanja chanja tangkak da thokpani yamna simultaneous oina ya adu de continuous oina hekta mamang da tauramba community amaga pulap public yaukshalaga tawba thodokti nate adubu sam habda lumpu tawbani masi peace process aji thugaina ba tawba mong yamman ba haitare adugumba thawong torpa si chief minister honorable chief minister haikibadu ai samaksu masidaisida ai deeply ai khalubu matamda masi chumgani haina lawi adudagi chumju chumamgani lawi kaino adi mahakse akoi manipur praja mayamna haire peace loving chief minister ni na peace loving chief minister hali se kaino ha matamda every section of the community sing sina mahakpu appreciate toba mahakpu welcome toba mahakpu lahaning ba mahak wari sananing ba haibasi masi akoina mangda taraga ure aduna aidi ahamba tangkakta ahamba gi oina sigi saibok ai thamjaningi makha tabada agi hairiba peace process asi atopa laibak singa su compare tawba khaga changi haidi atopa laibak singi da dudai makha da laksagen khali yam phasabo phom ni huzik leiri film se de kana gum khara leira pra haibasi so wangam oiri haibasi adumuk chumme haibo phom dani uzan tamiri basi maka tabasi uzamai bunda laksage oja huzik cm na anu cm sina kogi लेंगाक टी BJP लेट गवर्नमेंट से हानदगी सथरग मरक फियाना लेरो मतुंगदा अनौबा लीडरशिप अमगी मखाता संसिलकबनी अदो लेरिबा इशू मयाम मसिदा कुगी अनौबा CM सिना लखुतलिबा खोंथांग सिंग अदुगा महागना पीस लांगनबु होनरिबा खोंथांग सिंग सिदा कनागुम खरना थुगाइनिंगबा कनागुम खर लेरबरा हाइबा वांग सिनि कमाय यिंबे ngangsa khoina ngasigi topic matungina ngang mataragadi diga ngasigi topic ki matungina Manipur ge leriba situation ga hairagadi ekhoi aigi motadi fain thamjani masi sahi ahumuk khar hentak oina lakpa issue sida sum loisinbigi muhutta sum chawthokpa chawthok ai si kaigino haibasi government Manipur na anoba government haitare ka masina fajana khangba masanghe baka ka loisinbigi muhutta chawthok ai si kaigino haukiba matamda mamangda koi mitaiga kuki khaki wa romda sumyam chin nainarame Manipur sida dubu leiminariba asina adugi hendoraga jik nagaga kukiga amuga sangsilakpa matam sida government gi mathau ji kaino haibam tamda karamba kanana masida en akanna masi irang si kamai sagak ki hepsi hana identify to wa masang baka masi la karamba sina maruina irang sida en step lori ge kai gi dok masi irang si karamba community sina focus lori ge haibudo masi amaka khangmin ba masang ba madu khangmin ba gi matungina haitare ko ado honorable chief sir haitare ngasi ki topic matungina peace pamba problem thora di conflict ama thora gadi masi conflict se aduga alaiba riot ama thoriba jati amaga leiminariba community mara asida thoriba issue se loisindabadi yade loisindabagi honabada kanagi instip loguni habe hoji honorable chief sir na anoba haitare Manipur gi chief sir haitare ko Manipur chief sir gi thodang kaino mana tawriba punumak se ngangliba aduga tawriba aduga tawthokadaba aduga problem leiriba asi shop to bhabsi magi mathau ne habka adugidi hojik leiriba aina thamjaningo point asidi masida honorable chief sagi mathau di kaino first priority haisde hairiba sahi awum katang hentak oina sangsilakriba problem myam conflict myam se shop to ne bagi hotna ban mana khanjaba haibabu first target ama man lefam thoeba maitai dara thamgira kuki de thongira or naga thongira
masigi marakta ama solution lakpa madi daka oina ajuda hana mana sop target to wiaba haiba khandokpa daka oeba adi kanano kamba jati da akhoi hana masi approach to bata ge harpa mutam sida pamanbu honorable team sagi wakhalonda manipur gi yanaga masidi sop to wiadamina aina kam haina masi tackle to sigi habamda kanano community amadama identify to neba kamba ja aina tawgadi masi permanent solution na to so temporary or so matam khakha so problem solve to na bhona bom tamda mage khanjaba amaka example da hajar ge ka cookie da harse honorable simsa khamsan sina cookie gi group sida hana masi sob kanu to target oina maunda moida approach hantoga peace ki process mukhoi sida hana rusimba haiba makha aduga maduda target to bom tunda aina haisi example pibini ko ani khanabam tunda nupa ama du hana kham de ya deba han inghan ba daka oyeba adu agidi kanano am tunda koi cookie sing si da akoina biriba mana oi toriba cookie sing gi problem si mokhoi da hana akoi government india gi through de gi manipur government na initiative lawraga hariba chahi lakliba issue si solve to serdi makhoi da ma akoina target to sumena honorable session masiki priority su lawam bi hai ko aduna mana kai dum ta aina masi hairi banabu hairi ba issue si thok pam tam sida hojiki government of manipur da natna government of india da mokhina registration gi leiba group sin fau yaroga civil organization sing yaroga kholai paiba mayam si yaroga ma separate orage koi separate on leijarage na demand to group neba madu agadi madu da koina honorable simson na hoi leiba mana initiative lawi bse government of india gi through de gi haiba cookie sing sibu akoi cookie jo community sing sibu akoi hana target toroga makhoi da han interaga incha halaga kadang lo sob to bano ya ka problem si solution lakadra conflict lady basi solution lakwa ya kadra asim khaki ma target to busu ya ado kai madu torok pa matamda aikhoi manipur da lady ba tungan ba naga oisnu maitai oisnu asida peace family ba community sing haitare ka irang le hen ba pamdara bamdaba group ni haise adubu honorable sim sesina cookie group ta hoi hariba separate taliba email yao taliba numai pairaga taliba cso yao taliba manipur da koi separate laitabiya de na lauri bu khongi bu punmo adubu ekoina yana bagi mana kan hone jaba magi capacity du government gi policy central gi policy du yao ga honari bam tamsuda kana kuma khrana madu cookie ga yanana ba hone ko si cookie ga yanana ba moi Saminai, Moko Kukiga, Mohiga, Hojibba government gi honorable Sims Siga, Kukiga, Manung the Kano, found good male, Colena, some attack to by city, was problem cracked to one maneva, peaceful palm deva, peaceful lactana bagi, Honazava, Ma Asisu, Tumlovia Hevoka. Aduna, my queen, a queen palm city, Amo, Nagabo Han Temgira. Oh, may table on the Temgira, cookie one Temgira, Sumatum Sum Kam Laga, Lapa, Masi Yamdaka, she going Mato never. Madugi and the Stipla woman, Equina, lady was civil organization, Oishno, Aduga, a top community to Antuam, or Yesno Boka, Masidi, Peace Plan of Honey Adudi, Equipuna, support of from Toy, Adu, Iran told me, Nani Punama. Peace pro law groups na peace like na bo governments na initiative law ga government of manipur gi amag oina head of the state oina hojiki leriba sim session mana hole zabadu cookie de sat so high number oisnu ya wirak de fare meitai de sat laga khamo oisnu madisu ko pressure to buta bani naga da won sat man ngam jabagi thakta mana target to ning bom pham da tawo community sing the tobulum tamda aikhoichu sum hak yingba masangeba masi tobiba issue se mitai ko cookie de naga so thore adedi cookie wa hana khamaga khapis la agadi adedi madu ma problem ma lambi ma leire adu matungda naga bu khamba ma
aduga ri kuki ga naga ga kham da tumi le ga di ekhoi isina mai tai singi group da su adu di nokhoi su peace pa ma ga di ngak tang di kham ya ba ma chang ba adu di madu kuki ga naga ga sum ya na na ba gi sak pa u bu da kana ku ba khana ha naga gi mi sang chale kuki la law sin lak pa mai tai na naga mi sang chale law sin lak pa adu mai na le ga di hari ba honorable Simpson na peace ki no te initiative la wa bi si di man BJP party की नृत्य में धारे के दिको लेकिन वो गवर्नमेंट स्टेट असिदा पीस पूर्ण ना बखोना जब असिदा दी कोई ठुगाइन बगी वहाँ से खरा हंदबा गवर्नमेंट चिमसे की मखादा मन मते सिंगी सिविल ऑर्गेनाइजेशन सिंग असिगा अदुगा MLA सिंग सिगा याना ना बा खोना बम तमदा नागासु ये बतावनी कुकीसु ये बतावनी अदु मिते मसेन मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने मिते मसेन ना मिते खक्की मिचंग चलगा खोना दे लेरे हाइबुसु कुकीसु हाइबि यारोयबा अदुगा मैं नागासु हाइबि यारो कईगी मणिपुर सिदा पीस हाइबिसिदा का याम होजिक याम दका ओयबा पीस लेद्रगा लांगदर लेबसि इंडिया देबा अमगी मितेगी नागागी कुकीगी अदुगा पांगनगी ओइना तौरगा सुम इरांग लेबसु सही क्या सका असिमबा स्टेट अमा लेयादे अदुगा सिगुम्बा इरांग दा लेलिबो पुनमक कम्युनिटी पुनमक इन्वॉल्व तौरगा पुनमक लामिनबदि चुमदेबा मदु कंट्रोल तौना भाइबसिदि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की मागी थौदांगदो माना लौनिंगबा असिदा हाना लौगे प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी थर्ड प्रायोरिटी हाइबो लेरमबसु याय मदु कमाइन तौरके हाना मतम खरदि यंगमिनबा चुमब्रा हाइबा हाम लाउंगे थमजेगे याम फजबा वाफम दुनी हुजिकी अनोबा लीडर सिना लोकल लिबा खुंथांग सिदा कोगी कनागुंबा खर नाक नाइबा मानबा मोंग अदु यंगफम थोकते हाइबनी मखा ताबसि ओजा सान तदा लाक्सगे ओजा हुजि ओजा मै बोनो सु फोंदो पिरि हुजिकी सेम लोकल खुंथांग सि कोई नाक मानबा नाक नाइबा मानबा ओइना तोंगान दोंगन मै गेदगी हाइरक वाफम सिंग असि मतंग सादे हाइबदुनी सब मनना कोगी सेम लोकल लिबसिदि कोई पुनमन सपोर्ट तौरगा मणिपुर शांति लाना नबुगी पनबो तंगाई फदे हाइबदुनी कमाय यंगबेंग असि टॉपिक सिंग रिलेन थम्बियो मांगजासिने अखोइगी मणिपुर चीफ मिनिस्टर सिना होनरिसि मा अखोइना पामिसि मा वाटर बोडी हाइरे वाक त उथोप तागनेबा कमाय तो माना अखोइगी से मैतेगी मरत कुकी मरत नागागी मरत चटपन यारोएबा मधु कमाय तो थबक उथोकदे गायबदुनेबा चटपदुदि मा सिमसो ओइबनि चटप यानेबा मांगांगचादी यारोय बिक्रमदी यारोय अदु ओजा फोंगि आइदी यारोय बे पंगत चटपसि अरुना मागिदु वाक टू थबक तो उन्थोकपगी थबक सांग वालेबा कइनो हाय मतम से माने सिंग सोरपदि ऑल पार्टीज मीटिंग द तौद्रिएबा सीएसओ मयामगा फमिनद्रिएबा सिगी प्लेटफॉर्म सिदि अखोइना हन्नना अखोइ अपील तौखरेबा मणिपुर थुइब थौदोकसि खनना बेदंत ऑल पॉलिटिकल पार्टीज अदु सीएसओ मयामगा यावना कम्युनिटी लीडरशिप यावना अखोइ मीटिंग अम फमजि हैना ओजा फौमि तौद्रिको अदुने अखोइना पामिदि एना मणिपुरी नुसी हाय कदुतुनो ए पगल चलगा लास्ट अखोइगी बथिबों यावदु खुंजने मान जतौइदो हाइबे डायलॉग अम चंगे डायलॉग तो कमाइन इनिशिएट तौगनि हाइबदुने अदुगी इनिशिएटिव तो अखोइ उद्रिए मसी फावदा थाता उए सांग्र मतम निसि मिसो मतमदा थाता उसिदा माना कई पॉजिटिव लखलगे हाइबदुने अखोइ यिंगदौसि चललगा मीटिंग तौरुबा अमम तौरुबा यावरुबा मि खर उनरु अदुनते स्टेट सी लैबा इनंग साइजरिबा पॉलिटिकल पार्टी सिंग सीएसओ सिंग कम्युनिटी लीडरशिप पुन फमिन दरकार ले कई नो खंगदोप दरकार लेबा अखोइना पामिदिसे अखोइगी मयामनदि याम हाइनै अखोइगी कुकी जे लोइनमक्से अखोइगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पामबने नतेबा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पामबदि अखोइना ममांगी लोकसभा इलेक्शन याम साथीना अखोइगी मोइना बीजेपी दे अखोइगी नतर एनपीएफ ता अखोइगी वोट सि थादरगा मोइन सीट अनिमा फंगमगदौनेबा कुकी मरत साथीना बीजेपी के चलमिनरिबा एनपीएफ साथीना पोयेबा पोद्रो जफोमे अदुना मदुना ताय मदुदि कुकी मरसे अखोइगी एनपीएफ की कैंडिडेट ना 500 फंगमतमदा अखोइगी कांग्रेस की कैंडिडेट इंडिया ब्लॉक की कैंडिडेट ना 25,000 फंगेबा नगा मरत याम थाथीना हेना मोइना अखोइगी कांग्रेस की कैंडिडेट हेन मंगमदे अदुगा कुकी मरत याम थी हेले कुकी मरसे मयाम जे अखोइना सेपरेट एडमिशन लोइना पामबराइ नते ओनली खुलाई पाइबा खरना अखोइ मचिन मेनबगी वानेबा खुलाई पाइबा खरना मचिन मेनबा वानी मदु मोइना मचिन मेनलिसे अखोइगी मिजम प्रजा खक्ता नतना अखोइगी इलेक्टेड मीबाव मचिन मेन खलाइने खुलाइना
Shiba ki bidagi ta tawre ni cookie sing ji losing ba sing je moi mari le tabdi na te adu situation na ya da tawre na shi gum se mai taw dana agui losing ga de hai ba di khanna ba do adu di akoi na yang mai chu na khanna bam change ba se mamang da akoi gi hau chu manipuri su thok ma tam da 3 May 2023 tong matam da matam du gi governor ba kaino na akoi ukya gi matam da akoi home minister na akoi peace committee se mi adu ma pi su de se mi do madu meeting on de pang ngam gi dana loi gre za phomai natra aduna adu gi failure ro adu di khang ga gamai to dana akoi gi ano committee ma sem de dialogue ho de hai ba du ne aina haije je dialogue no jam to wai san bi ke no si yaw de ba aina se BJP saka sem matam da BJP centrally lusing ba dun la ga BJP MLA da amom da sum unar ga saka sem du yaro e ba si phung na wai san ga do ne ba Kangesh jo to maina akoi gi moi lusing makhang amane laga amam tumin na to dia ro akoi sim se na naga ga tumin na ba akoi sim se na kuki ga tumin na ba akoi sim se na mate gi tumin na ba du ya ro phong na akoi thet bia khanna batai ba kuki wa khanna kai leiri mate gi wa khanna kai leiri naga gi wa khanna kai leiri phamin na thok ka dong ne ba tumin ngang na bu kana kani pangang ngang na bi ya ba masi gi mai sim se gi peace initiative se akoi hoi mai Sabotage so ju kana mai moi mun de tong no ne ba ngasi nga ra di khang ne le hoi social media da ke do yam hai le khoi masang maming pan ba tal le hai ra ka BIKRAM na hoi khangi du mai na kana no to khoi na maming pan lu ya de ba si gi manung de su ma khoi mun da adu na khoi ne yeng de ja hoi BJP led agu third akhoi India government se masi yang matik cha da ba akhoi kaino ma ne ba akhoi sim se mai wakhan du di pha ba ma very clear mai wakhan di shanti pa mi law re ba shanti de thawak ko othuk ka de ge do BJP ka kari me mai na BJP gi BIKRAM hoina BJP lusing ba sing na BJP gi akhoi gi MLA me na sawal la ko mai to de ge du khanna di ba madu adu minus khanna ga ba gi sengasi ba de khoi di ta dri ba BIKRAM adu ne na haija ma khoi manung da ke no le ra Sabotage moi mun to na ra du ne question di adu na hauji sim je mai wakhan ne yam le jira su ma je akoi sheng le jira su ma ku sawat na thawak to dra bra hai je akoi gi wang ne praja myam gi ai nai sa to na hang na te ko adu na si gi wang se BJP na pa hum pi gi do ne ba gari no si gi ni si je na koi gi ning thi jana akoi gi masi thawak de pang thong na ma je na khanna da ko to gi di masida koina parliamentary fight adu extra parliamentary fight changne ba BJP ki kaya myam to du extra parliamentary fight ne bhai parliament ki bang na to assembly man na to parliamentary fight ne ba mapan da su akoi movement to bata adu ki movement do akoi to ri bai ba adu na akoi ni yeng do se actually ta ba akoi gi hai ge akoi gi congress na ke no ma to matam da akoi gi congress mai ok te di akoi gi dhana to akoi gi honorable CM yauna lusing ba kaya mai yauni BJP tawri ba sigi akoi peace initiative to na dhana ma to ba meeting ma to ba akoi yawi CPM ju ban diga akoi na majida apha thawak to ma tam da masile ba ki to BJP le ba ke phanam to ji toksan na ni habi ya di santa na so BIKRAM apha thawak to phai hai ba tai ba ma gi ni si wakhan ji phai ba ma to thawak to thong podu nei ba akoi na pa thawak to ma othok da ge do BJP sina madu gi mission gi akoi maru lusing ba akoi part ne ba makhui manung da manada ba je makhui machine Sabotage to na bu ne ba akoi na uri di ma pan de gi mission ma moi na ai ha ma raun so mai tham jai yam pazaba phonu zab kam phumai yeng pe wada santana ko mayam gi Sabotage gi atopa masak khangdaba mi dura natraga party manung dagi oirabra hai simyam hojik yam kan hangnari hojik social media da uriba tongan ba mi masak nai mi using da thamna rakhi wafum sing siga yengura kanda si party manung dagi oirabra hai wa wangam da thorle kamai yeng pe tamosanta yamna well qualified adegi experience akoi putakpi tamiba ngamba duma politician amani aina som respect to jai ai pointing adu tamosanta gi magi enthusiasm hai tare ko Manipur bu peace la haning ba adegi initiative si khare hena mangjil thaning ba yam progressive si hena la haning bagi hai ba ne ane lawi adu halawi adu ga point ani kha in this da sum thoning bai tare aham ba point da all political party gi meeting adu ko gare CPI gi Sotin Kumar ado Sotin na hai ba illa na wi ko puni party adu shanta ko ne ba Santa je pagdi ko ti no ba ate ko party kari ko adu atai political party adu party meeting na te ai na han jai gre ai ko ten ko mai CPM ko political party meeting hai di apoi ni ko na party ne ki ko ten ko mai hai do no ba ma ko ne khagat pa ai di ma da Sotin na hai ba ai Sotin ko CPI secretary ko ti ba
if I'm not wrong koi government side tegi letter thapara kauram to matamda sungtha thalke nati aimona to eba ko adu community president to eba a respected sotinduna mana platforms da mana chakpasi si more qualified tamo santa ne hargadi ma tamo santa da hairam baga tamo santa na late CM gi secretary dai to dieba aina hai di ta sotin jali do ai hangeba ai lana ko poni CPI ko ponate adu di hai masan hai re sotin na misunderstanding or bani khale adu RPI yauri NPP yauri kogi Joy Kumar yauri ko adagi Ibobi yauri me am yaura to political party athwala gi yauri adagi CPI gi NPP me am yaura tawrami meeting wari simat tawre tamod ma adagi next point okay documents I see le to si masak document ko yaudi all ba da bon to ne ba ta so din masan hai re ba ai to re CPI gi mi o to ponate e so din to poni Ibobi to ne adu ma ta chalu ga mak lan mani adu di mang na chalu ba adu wada ko to ti ni kai no ba adu wada bani ti na te adu na ai yaudi ba ai poni party heran ne ba yare si point sim la de next point da honorable CM khak chatpa ya ha ba to adu akoi ai senapati bok chalure kapopi chalure meeting tawrore akoi party goina we have gone ukrul chalure hargat tiranga tawre ukrul gi na hargat tiranga gi meeting tawbaga loina akoi gi mandal gi district ki chat khotana akoi chalure ko not only CM ne ai hajani se koi CM khak chatpo or ne ba praja chatriba akoi chale tamonan bikram pol chalure party mi mo is panne no security arrangement fajan to chatne ba security mada bikram oina state ki BJP ki state ki secretary bikram amoina chalure kampopi chalure senapati chalure akoi meeting tawrore the public the people they are very happy when they see us mogi dukan dagi pochai leirei akoi leling de lebi adu sum interact tawning ba haitare ko public sing do interact tawningi manipur sinoi kari pami moi su peace pami habi kholaudu lawi moi su peace pami adagi haiba senapati ne adagi ban jiri de su koi chat khare party jiri de ei samuki yaudre jiri de su koi party chal ban tawdina koi gi chat pa yaram da district ahumda akoi political party oi chat khare similar si ani sima ei thamjare next aina ngasai first round aina thamjaki bada akoi gi leibak se manipur su is a small nation ena hainari bani hana su nation oina leirami india da merge tawdingai da ko hana su nation oina leirami with different ethnic communities myam pullaga akoi manipur se nuaina leibak mani bain tawdana aina hajani madi Singapore hari berlam si aina noni nigi mamang sum study to waiter Singapore hari berlam si chu different ethnic communities myam leba moi amaga ma pogat khana ba they were ham da mo se Malaysia ga pullaga lairami ko makoi se Malaysia ga pulla lairami Malaysia independence phang 1959 da makoi ahamba prime minister Lee Kuan Yew na laba matung da makoi na policy khar hawdoi ba ethnic community nuaina komaina lei sigen moju mata sabane ba moju akogi le makoi da leiba community sing se kam akogi Malay Chinese Indians Eurasian myam lei bai amaga ma une da khana ba haitare ko aduna moina ethnic integration policy and EIP and ma hawdo me ba makogi first prime minister sina ko aduda sigi EIP sigi makada housing development board chena mogi government sarga adum housing society ma mayam sigi more than 80% of the akogi Singapore se hojiki HDP de leiram me ba ko komaina mogi province moi changbe province se komain toge hai matam da hojiki housing gi different A block B block C block lai matam A block si da like 10% Chinese oigedabani 20% Indians oigedabani 15% Malay oi mix up to chosen haitare common playground common school adai common sport complex adai common marketing shopping me ama common lohen bhaitar mi se mix up ton ba tokai ne leita bhaitar ko akhoi gi ain manipur ta jarang matam da manipur da maitai gi market kuki gi market naga gi market ama gi market adu gi market to phuk ta bhaitar ko
पुलप अखोगी कम्युनिटी की ओइबा पुलप पुनसन बियाबा मार्केट हाउसिंग सोसाइटी और पुलप पुनियाबा मिक्सिंग थोई थोई तो बाई तारे अदुगा माई मागी कल्चर माई मागी ट्रेडिशन माई मागी रिलीजन रेस्पेक्ट तो वन communal harmony lahan bai tare adumai tawdana akhoi the thrust of the leadership pe adum quality de mon am poleba hojiki leadership tuna firm determination man leiraba commitment leiraba mana tawin khalaba why not kaji ngamoi duna wa leadership tuna thado ga thamaba tawning ba tawsuna asana to hariga di adudi yaroi aduna hariba Singapore gi policy je masi aina yam komna study to torkanda masi Singapore na ing chikna ngasi one of the most developed developed nation or the fastest growing the handokidon mogi living standard automatic nungai bai tare mogi Singaporeans ni hingiba mongse adu makoi independence 1959 da khakne fangi se adu re so koi India na halin aduna abain tawdana Singapore se automatic chakot khiba mogi amage yam phajana ethnic groups je nungsina lemina bai tare aduna sisina amukai kenogi leire peaceful and peace and harmony living the later. Adagi mo development gi lakse ba. Yes. Development joy mate ka mat tham jani mai. Ji keno gi oja Shanta na tham gi boy khogi CM gi keno peace process se thugai na honori se. Si party manung nagi oibra adu. Nate adu gi di. Question lai si kamai si gum lai ni actually masi akoina aina du haibiya da ba haibiya dis kai namda ayonda adu gi evidence fangda ba. Evidence fangda ba pot to de aina hairu gadi masi lan ba tagani hai. Aina khali adu somewhere some people or some group or some vested interest sina di sabotage to nobody honare simadi akoi mayam pumna khange public na khange adi shema sana su yam toin haire eventually the date 9 August ma ki akoi gi hargar tiranga gi rally ama akoi singjamai de chatpada mi te ma chauna haire akoi gi mana sumain tok dana jiri dagi all community singi more than like 400-500 akogi mar paite adudagi maitei karka mam adudagi rong mai natro za kano da leise adugge akogi jiri pam da leise pulap chak chamina halakpa matam do jiki hariba thokhaning da ba yam unfortunate mitagi pi ta ba do incident adu thokhibani aduna ma khalaga do zum haire ko aduna yam chauna ma na sumaina build up tawna honaro sida sumain kariyumba kanagumba vested interest khara leverage khali magna haire hariba pochi chu magna si magi sarkar sida pamdaba adudagi amakachu hai matamda sigi irang se hena prolong tawraga masa gi khudong chaba low hai tare masa gi nungai na bona ba miui kharju yaureba irang se sum la lagadi sum lai lagadi some people some group some vested interested are taking advantage of this khogi sigi irang sigi marum sida paisa tanaba moi nungai hona bona we have seen different peoples hai go different groups ko nungai ho myam jo khoi uba phangdabte uba phangi irang la ga makoi gi act makoi gi creation of wealth ko aduma uba phangi aduma di adu sulai laitam nate aduna maru ri di hujiki development amuk laksarage aduna development akoigi honorable union minister roads and transport minister Nitin Gadkari na toina haiba akoigi John F Kennedy gi quote am da pallaga ko Americans roads are not good because Americans is rich ko American is rich because the roads are good akoigi lambi je akoigi focus to bose akoigi focus area jo jikse itini crisis ta kari kra dum tawraga chahi ahum je hogre chahi mari am jo khoi haurakpagi keno da leira aduna si ngang sokhi akoigi as an personal level of da akoigi aina tawba ngamoi da aina chong ngang kai tawruni pise bikram haiba ayakna dum any community amada tairaga what can I do but aigi oiba haitare every individual doctor ki mathau pajan tawbiba engineer ki mathau pajan tawbiba IS officer ki mathau pajan tawbiba politician mathau pajan tawbiba adu eragadi Manipur say we can build a very structured and develop Manipur ma sema ngamgani ba natabida a little learning kadumba khar khangaga either in public platform or the media ki platform thoge tangang bhai tare that create confusion among the masses among the public ko aduna yamna immature statement piba ai mayam ui haide khang da bi da hai tare ko politics manung da kai tori honorable CM na
peace initiative ki tamakta tawriba kholiba mayam asi khangdabida eta ngakthokpa training ena BJP da pungchai de chaiba si so ai tawning de yes thank you let's BJP da pangsai de saiba BJP no honore mayam asi ubida pangsai de saiba si tobiga nu haiba duni mayam na kari haiba ki haiba su koi tab mathau tari amakha tab su mai bon lak sake ji ozana su ji haibi khre haidi evidence leitana wa haido pada masi su ro ham wa pham amani thabak haido pada si araiba oide haiba duni amakha tab ji ozada lak sene si ni koi gi CM na phungdu liba kana gum khara leira pra haiba si da so bo hangam oide si koi tampa ki mafam sing da ji kapna bagi hana suna bagi ken pau si kamu masi ni brak ta si थौदोसी तंबाकी मफम सिंग यामना अंतक्रब्रान खली इरेबु लेतबगी फिबम नि हुजिक लेरिबसे अदबो सिंगी मफम सिंग दा याम तमथिना मी हादिबा कांगबु असि ओइगदौरिब्रा कोगी स्पीस पामदबु कांगबु सि हाना लोबा यागदौरिब्रा नत्रगा सिगी मरुम द कनागुम खर लई हेना कोई इरांग थोलिबा हुजि मी हादिबा कोई मरु ओइना नागागी मिसम सिंग हुजिक लेप लेतना तरुक अम हात खरे अदुगी मतुंग एम्बुस तोरग ममांग दा अनि हा खरे अनक नसै सु ngarang su mu ani mu हाले सिमाइना इरांग सुम थोलिबा कांगबु सिना शांति थुगाइबसि ओइगदौरिब्रा नत्रगा यामना कोई गवर्नमेंट से थुगाइबु पाम कांगबु खरन ओइगदौरिब्रा हाइबसि वांग कमा यिंबेयो मसी मंगांगचा खोइना सुन होजिकी क्वेश्चन मतुंगिना आइना सुम थमजगे इहान हंबदा ऑनरेबल सिमसना होजि एने स्टिप लौरिसे मसी आइना माबु लौहनिंगबा पोइनमा हारिबा क्रिटिसाइज तोरिबा क्रिटिसिज्म खर लेनरिबा मसी गुंबसी लेरिबा ऑनरेबल सिमसना तौबसी मणिपुर की निको तौरिबदुदा क्रिटिसाइज तोरिसे कईगिनो हाइबसे तौ पीस प्रोग्राम ना बहुत ना मीसिनसु खंग बताएबको अदुना मसी कमना आइना साइ हाइबदो कमना प्रायोरिटी नो हाइबम तमदा आइना सुन थमजगेबो कन्फ्लिक्ट थोरिबो पुनमक्सि लोइसिंगे हागदि आइगी जस्ट आइना निंजबा हाइबदि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सिना हाना मसी अनि थोकना यिंगसि एनडीए पार्टनरशिप पार्टनर लेरिबा एनडीए पार्टनर हाइबदि गसका पुमिनारिबा registered member aduga amana Indian bloc to leiba embracing masi ama aduga party ama masida aina instead lo haningbadi honorable session manipur ta sengna government of India gi India government center state asina masi peace purpa pamagadi ta sengna purpa pamagadi India ri yauriba embrace hoji manipur kyano kam bano BJP का नति को है दी NDA रियल बमनी MLA सिंह मसी से गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ना हो अनोबो गवर्नमेंट ऑनरेबल MLA अकनगा सिमसर वाइकेम साना लिटोबा गवर्नमेंट नसिदा अवदि NDA गवर्नमेंट लेरिबा MLA सिंह जी मणिपुर दा सेपरेट पाम से कना नो दो सेपरेट पाम न बगी दो इरांग थोहन नबे दमक्ता मदु इन्वॉल्वमेंट तोरिबा NDA की पार्टनरशिप कना नो हाइबसे मसी हाना खंगदोपम संगेबा नंबर 1 मसीदा को यावरी से होजिक तसेंग हायगदी म्याम नसिदी लोपगी आथा थोकते तसेंग से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मागे थमोइदा पीस प्रोप पामबगी मागे थमोइदा फाविबदो मदु सक्सेस ओइनबगी दमक्तने एने अकोइन सजेशन खतौ जलिसे होजिक लेरिबा एनडीए पार्टनरशिप त लेरिबा कुकी गी एमएलए मसाम पार्टी हाजु बीजेपी की पार्टनर सबे लेजरे अदुगा अदु नतबा केपीए की खरसु लेजरे कुकी मरता हन हाइजगेमनिको मसीगसी मखोइ सिंगसिबु हाइबा सेंटर एंड स्टेट द लेरिबा आरसी एनडीए की गवर्नमेंट अनीसिना मखोइबु खंबा एनएसटिप लौरगा मसीदा मणिपुर पीस प्रोग्राम यानबगी मखोइ कमाल अप्रोच तोरिगे तौगदरिगे सेंटर ना क्या मोइदे इन्फॉर्म तौखगे अरुगो सेंटर की डायरेक्टिव का मोइदे पीखरबा पीद्रिबा नंबर 1 कईगुम पीरमदबा तारगदी स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव लौरगा मसी अखोई सेंटर की होम मिनिस्ट्री ऑफ होम दिगिना और पार्टी की साइड की हाई कमांड की साइड की ना at least Manipur peace pada mokoi ki thodang khar dohon chungani habse government Manipur na center thampam thoeba thamna kan sida mokoi ki state gi leriba okoi gi honorable yunam khemchan sina initiative lo bungam dasu asida party side gi or home ministry side gi masi ki thamna kan da ta seng se Manipur da kuiraba problem conflict solution bagi damakta masi daka oi mateng pangbiu habse thamoi sengna center da thamba masang neba
thầm cái đó center na hay bờ India the partner ori bờ cookie merk ta cái BJP su BJP te lấy ra aduga KP masih sing sida thầm lắc bom tầm sida hay bờ honorable simchana hona jaba adu mai pak pagi lambi am oi ne ba ko aduga ani shubadana hay bờ India partner da lấy bờ NPF ki lấy bờ nagagi aduga NPP gi MLA sing aduga makhoi dena honorable Simpson kai wahi thongra geba number 1 makhoi gi initiative kai no rai ba NDA da yauri ba NPP gi kari ba MLA sing gi mathau kai no pangthok hojik manipur peace partner di mota government manipur gi honorable Simpson da kai mateng pang khage aduga pang na gi kai hai khage NDA na kai instruction pirake moi de su NPF the suit nagagi kay ginawa singa conflict ho kanda nagagi MLA singa kay ginawa mo masi peace mo lak na bagi mo kay ginawa mo initiative law de civil organization gi nagagi civil organization sing or MLA sing masi sing sida parja sing da moi gi mathau kay no manipur the peace block na bagi mo tori bada NPF India partnership na kay honak lagi ba aduga NPP Singsu kai thawjang lo khra ge ba lo ham ba chumme en haijen badi masi lo ham bada masi honorable chief misagi hojik chathare ri ba mana peace pam ri ba adu purmak to parja da hai ba mutta hana masi mag NDA partner sin sigi akan ba instruction makha da akoi phamraga resolution amakak loga ezin masi akan ba stand amakak lomin raga center gi instruction leide aduna masi koi pun hona min to ya de angam thak to sena honorable chief misagi na masi thodang se kan na rok matam da soidena peace habdu lakhi gene ba ko aduna masi aina hai yumandi adu wedi leiba opposition gi opposition Indian bloc leiba MLA sing koi da manipur kya legi adudi koi khangdra adubu Indian bloc yauri ba party sing gi mathau kaino manipur da ji thoni de ba myam thokson leiba sida peace bo hanjin purak na gi de bakta masi kai gi thodang kam thodang lo hal ba pamge Ministry of Home Affairs gi makada or India government na opposition manipur leiba Indian bloc da kai haina thamlakke aduga thamlak ke ma thamlak to tasu manipur government gi honorable chief session kai wahi thamgrage kai kamhaina toroga masi bo shop to sigi habido party line na taba as registrar amok oina do all party oina masi thampham thoeba masi thamlak masigi honor pam matam sida aina sum thamjani mudi asai gi masi topic am tona sing punmak che honor laktraga ma kangfan da satlaga di success oiroeba aduga bhak to si chatlu bagi si tabuge du adom chataba haiba tasing to honinga di haiba punmak si tohum thoeba aduna masi honor montam da tasing da sena khakaneba pami peace pami laya irang le ma pami si madu da top down thokane ba center na instruction pira ba India block ba manipur thugai ba manipur de peace learning ba automatically dim thokane kai ba center ki instruction pira ba kanda hojir le ba manipur separate demand to ba cookie singi registration sing mayam sina yaroi koi di kai ga su ko chursa porte paudi koi yaroi hai di ba khoi na ne hai na koi manipur parjana low ba ta na natra sai koi gi ke no gi party gi general secretary na masi koi state secretary sina koi sigi evidence loi lei tia jo mo adom da chat ta bi da ta sen na MLA sing involvement le ga separate oi re na lauri ba asigum se koi khan center da pifam tho e ba koi na manipur na ta ba ko sen manipur government na pi ga ta sen masi koi manga tu party da yaure adun mo koi si koi na ngam da di mo lan lo ki bi ai este high command oina Ministry of Home Affairs gi party sadegi masidi tawbi gnu na koi kai ga koi le ngai da na koi to ba se koi center gi shoe parja gi shoe on manipur shoe Indian national party mo oina masi shoe ajun no tare se kra han tho public sing no CSO sing cookie jo CSO sing suspension da operational lady popuna ma asishu Ministry of Home Affairs na initiative lo ta gati kai issue problem na ten lo e ayamo aini thamjani point di asmai lakpa matam sida
मरुबदी मुगा मसी पुनम असिगी सॉल्यूशन पुरक्से हगदी हलाइरिबा मणिपुरदा मरुइना कांग्रेस पार्टी पार्टी चीफ बीजेपी की पार्टी की चीफ प्रेसिडेंट का अदुगा अतोप पार्टी एनपीएफ की चीफ पार्टी की का अदुगा एनपीपी की असिंबा अदुगा सीपीआईएम की असिंबा पुनमक सिगी अकनिबा रिजोल्यूशन लौसे हाबम तमदा लौबा यानेबा पीस की ऑनरेबल सिमसन होनजबसिदा अखोई पुनमक सपोर्ट तौगनी हाना मोगी अंडरस्टैंडिंग द लेरकान खगदा मदुदा पामदब छोनो ठोकनेबा पामदबा पार्टी ठोकनेबा कईगम बीजेपी की चीफ ना यारे कोई पीस की यारे ना रिजल्ट होबम तमदा एमएलए तरेट अदुना कोकी की एमएलए तरेट यारोई हारगदी मदुना करीगिदमक नो हाबिदो सेंटर ना खंफम थोई मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट खंफम थोई अदोदी मखुई प्रजा सिंदी पीस पामे ऑनरेबल सिमसन होनबदा कोई कोऑपरेशन पीलगे हाबिदुदी अखोई प्रजा सिंचु याबा ताबन नत्रा सपोर्ट तफम थोक्त्रा अदोदी यादिसि कनानो मदु पार्टी मनो याउरिबा एमएलए सिंग रिप्रेजेंटेटिव सिंसिन यादबनि ना कोई सो आइडेंटिफाई तो फोनना अदोदी कमाई शॉप तौसिगे हाबिदुदी होनगदबदि पॉलिसी जे हारिबा मणिपुर दा लेबा ऑल पार्टी की लीडर सिंगा और होजिकी एनडीए की गवर्नमेंट ओइरिबनिना मसीगी पॉलिसी का सेंटर का तौरगा अथुव मतमदा टैकल तौब मतम खक्तदा मसी मणिपुर दा परमानेंट सॉल्यूशन मक नतरसु का मतम खक के होसु पीस लाप हाबिदु लाकनी मसी मसेना हाइदि पीस होना पीस बुलाक्तरबा होजि मणिपुर दा प्रजा म्याम जे खम धेन वारबनेबा हाइदोक तो बुवानी खम धेनबनी मसी पुनमक सिबु येंगदन लेखिगनी हारगदी अखोई मणिपुर दा लेदि पॉलिटिशियन पॉलिटिकल पार्टी सिंग लेजिस्लेटिव मेंबर सिंग मसी आरामबु ओइगनी नखोई आराम डिसीजन ओइगनेबा मसी प्रजा ना पुनमक वारिबा पुनमक सि कोहंगेदी नखोई थौदांग याम चांग लेयबा मसिनी अदुना मसिदा अमगी पार्टी वानते पार्टी पुनमक असे क्रिटिसाइज तोबसे टोपियोबा मतम खरा मणिपुर दा पीस लाहन सेरगदी हाइसे राउसे थमजगे याम फजबा वफमने होजिक मियाम अदुकी मति वारे सिंग असि लोइसिनना होनबदा लेरिबा पॉलिटिकल पार्टी की लीडर सिंग अदुगा मरु ओइना लेंगाक पाइरिबा सिंगना याम कन्ना चपसाबा फिरेप अमगा लोइना होनबा मथौ ताय हाबदुन याम फजबा वफमने मखा ताबसि ओजा शांतदा लाक्सगे ओजा होजिक की लेरी फिल्म सिदा मरुइना कोई इरांग सि कोइने मणिपुर दा करम मफम दा इरांग हुजिक लेरिबगे हाइबसि कोई सोशल मीडिया दा कइदा मयाम दा लोइ उनरे ओइदि फिल्म सिदा कोई सिंगी मफम सिंदा सिगुमा लेप्तना मी हातपा दुगा थोअनिंदब थौदो सिंग युम मै थाबना सिंग थौदो सिंग अदुमक थोक्तुना लेरिबा कांबु सि कोई मरान लेबा सिंग फाबगी चांग नेमबा कुदक्ते एक्शन लौखटपगी चांग नेमबसिना सिगुम्बा कोई मणिपुर दा शांति लाकपा दा थिनथहनबा शांति सिबु लाक्तनबगी लंबिरोमदा चंगसिलहनबसि खोगी गवर्नमेंट एक्शन ना तप्पसिना ओइगदबरिब्रा हाइबसि मियाम वाहंग कमाई बे मंगांग जा खोगी बिक्रम न जुहाई बिदो भेस्टेड इंटरेस्ट ले हाइदो यस मसी बरुएना खोगी रूलिंग अखोई फ्रंटसिदा मोइ मनुंगदा याम ले भेस्टेड इंटरेस्ट जा फोमि हाइबि दिनि सरकार पाइरिबा सिंगिसिदा एनपीएफ ता करी हाइग्रगे सिमसेना अदे एनपीपी दा करी हाइग्रगे चमीनरीब पार्टी मैम तो कमाई तौदना सि तौसे हाइ लेदनको अदुगी कइनोसि अखोइना मदु फोंग हाइबम चंगेबा चीफ मिनिस्टर कौगरे खोगरे म तौसि तौगरनि हाइ अदाइना नसाइगी आइनि यापन हाजिदो ऑल पार्टी तो मसिद मकायन तौना तब फुल होल पार्टी मणिपुर लेसि नेशनल पार्टी तरुक नेब लेसि सिदा अखोइगी तौदिबो अहुम भक्तदनेब कौइदो हाइ पार्टी तखाम हुंदोमिएबा अदगी से मतमदा अखोइगी याम जोय कुमार अखोइगी से एनपीपी दी याउदिएबा एनपीपी दी माइ ताथुखरमने मतमसिदा ऑल पार्टी तो मतमसिदा अदु माइ याउरिएबा अदुना पॉलिटिकल पार्टी से अते याम याउरी अखोइगी मदुदा दयमु रजिस्टर्ड पार्टी के आदमी याउरिएबा मणिपुर लेरिएबको अदुना अदु मयामदुगे मसेट मकाइदे फुल बपुंग भाव पॉलिटिकल पार्टी अमगी मीटिंग दुनेबा अदुना अखोइना ममांगदसु 2023 की मे अहुमदा गी थोखिबदि मतुंगदा कोई ऑल पार्टी डेलीगेशन अमा दिल्ली दे चसेना कोई वारे तायबा मतमदुई सिमसन मदु थबक ओंथोखिदेबा कोई चखिदेबा मरम मदुना अखोइना वारे तारा चखिदबदगी अखोई बीजेपी याउदना अतोप मोई एनडी याउदना अखोई पॉलिटिकल पार्टी तरामुकी कहीं दिल्ली चला कोई निमित कुन मुआई लेबा
ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝꯁꯦ ꯎꯅꯒꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯁꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯃꯋꯥ ꯂꯧꯗꯦ ꯑꯃ ꯇꯧꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯅꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯄꯤꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝꯗ ꯖꯨꯟꯒꯤ ꯇꯥꯡ 15ꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯇꯧꯏ ꯍꯔꯤ ꯀꯤꯁꯥꯟ ꯁꯨꯖꯤꯠ ꯚꯕꯟꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯣꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁ ꯃꯤꯇꯤꯡꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ BJP ꯃꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯎꯗꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ BJP ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯎꯗꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯆꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯃꯁꯥ ꯌꯥꯎꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯣꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯇꯝ DMK ꯌꯥꯎꯏ ꯁꯤꯕ ꯁꯦꯅꯥꯒꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯅꯪꯒꯤ BR ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯂꯪꯒꯥꯅꯥꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕ NPP ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯁꯪꯃꯥ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯀꯣꯅꯥꯛ ꯁꯪꯃꯥ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯎꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ BJPꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯕꯨꯁꯨ ꯍꯥꯏ BJPꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯕꯨꯁꯨ ꯈꯪꯍꯟꯗꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯉꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯤꯜꯂꯤ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯦꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯕꯣꯕꯤꯅ ꯆꯠꯂꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯊꯥꯏꯌꯦꯕ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯆꯠꯇꯦꯕ ꯏꯕꯣꯕꯤꯅ ꯆꯠꯂꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯏꯕꯣꯕꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯃꯥꯏ ꯄꯨꯔ ꯆꯠꯂꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ CM ꯌꯥꯎꯗꯦ BJPꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯨꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ BJP ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤꯁꯤꯅ ꯈꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯕ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗꯐꯥꯎ ꯎꯅꯍꯟꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗꯗꯤ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯌꯦꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯒꯗꯧꯔꯤꯗꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ BJPꯅ ꯃꯥꯡꯖꯤꯟ ꯊꯥꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯂꯔꯒꯤ ꯀꯩꯀꯥꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯊꯝꯗꯕꯤꯗ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯁꯟꯅꯕ ꯌꯥꯅꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯂꯣꯟꯒꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝꯁꯤ ꯎꯅꯕ ꯆꯠꯂꯦꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ 1990ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ NPPꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ CRK ꯔꯟꯕꯤꯔ ꯁꯤꯡꯍꯅ ꯆꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯃꯃꯤ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯤꯑꯕ ꯂꯣꯟꯗꯣ ꯐꯪꯉꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯗ BJPꯅ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯧꯗꯦꯕ ꯑꯣꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯤꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯋꯥꯔꯦ ꯇꯥꯔ ꯐꯥꯎꯗ ꯁꯤꯔꯤ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯦ ꯇꯥꯔ ꯐꯥꯎꯗ ꯃꯗꯨ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯈꯤꯗꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯑꯣꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯐꯥꯎꯃꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯋꯥꯔꯦ ꯇꯥꯏꯕ ꯑꯄꯤꯜꯗꯣ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯅ ꯃꯗꯨ ꯑꯄꯤꯜ ꯑꯃ ꯇꯧꯈꯤꯗꯦ ꯐꯣꯡꯈꯤꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯀ꯭ꯔꯝꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯉꯤꯁꯤꯗꯤ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯦꯕꯣꯇꯦꯖ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯤ ꯌꯥꯎꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯪꯉꯤꯕ ꯋꯥꯍꯪꯅꯦꯕ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯍꯪꯉꯤꯕꯅꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯔꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯄꯥꯏꯕ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕ ꯃꯇꯧ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯖꯗꯧꯔꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯐꯥꯎꯃꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏ ꯆꯦꯛꯁꯤꯜꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯈꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯈꯟꯅꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯐ꯭ꯔꯟꯁꯤ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯈꯔ ꯁꯣꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯊꯥ ꯇꯔꯨꯛꯁꯤꯕꯣ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯁꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯟꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 19 ꯂꯩꯒꯗꯧꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ 19ꯅꯦꯕ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝꯕꯨꯗꯤ ꯑꯥꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ 19ꯁꯤ ꯁꯨꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯦ ꯃꯄꯨꯡꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯐꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯁꯧꯒꯠꯄꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯄꯤꯁ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚꯇꯣ ꯃꯩ ꯁꯧꯒꯠꯄꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯪꯉꯤꯁꯦ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯅ ꯍꯪꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯪꯉꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯤꯀ꯭ꯔꯝꯅꯁꯨ ꯍꯪꯗꯧꯔꯤꯅꯦꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯅꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 80th ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁ ꯗꯦꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ BJPꯒꯤ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ MLA ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯒ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯌꯥꯎꯗꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯆꯥ ꯊꯛꯑ ꯂꯥꯛꯏꯅꯤ ꯉꯁꯤꯁꯤ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯂꯣꯛ ꯚꯕꯟꯗ ꯑꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗꯂꯤ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯂꯥꯛꯇꯅ ꯅꯣꯛꯇꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧ ꯍꯔꯥꯎꯗꯅ ꯋꯤꯁꯀ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯃꯁꯛ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯂꯥꯛꯇꯦꯕ BJP ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯣꯏ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯂꯩꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯌꯤꯡ ꯇꯨ ꯁꯦꯕꯣꯇꯦꯖ CM's ꯄꯤꯁ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯃꯈꯣꯏ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯒꯤꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯋꯥꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯔꯥꯎꯟꯁꯤ ꯊꯝꯖꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ
meeting ama party me agi mi ani ni humong yauraga aduga CSO singisu aduga community leaders singisu akoi meeting ma tawraga masi kumai tawdana akoi tawgdagi haibagi pungkhai wakta unna taba nongma pung manga taruk akoi sang unna dana khanan ne dana mai mai keno tawna da express tawna kanda madudagi masang poto lokolaga akoi yani kana da kai tawgdagi khangani ada chief sinai khakta roi khangen tawya banate shanta nai khangna khalin tawya pote oja PHAOMEI khakta khangen tawya banate oja PHAOMEI hai pu akoi de loksing gi do ko yam yauri ba akoi BIKRAM hai pu da akoi de loksing gi do ko yam yauri sumai taw dan mayam duna tasin laga manipur da peace initiative akan mama united ni tawgi darkar matam do labra hai bese ai khajai yes jam khata do sigi ngai gi laksai bu question de khogi hojik singi mafum sing de thuli birang se sum makha sa thaba se khogi government gi initiative government gi action tap pa sin goi ke do ri bra wang kamai sidi akoi gi bharat ki constitution de yauri sini keno law and order sidi state ki issue ne ba sida akoi la misada tai naru ya de ba state ta le ba akoi gi home keno sina akoi gi keno to goda ne ba madu tikal to goda ne ba madu ngam da ba dagi to guni madu dialogue to ngam da dagi ni adu discussion to ngam da dagi ni adu madu gi keno se praja miyam da khudong thi bu nang bani se akoi sida asopda akoi kuki pore naga pore jingdei ko akoi se opposition gi mahusindana akoi ama ma akoi India block ki mi myam chala hangui irrespective of magi ithin group do adu gi yengdana adu metei chala so dum yengi akoi mamang na metei pukhai gi ba soki ba ma to do akoi dum chalu aduna yengde do metei kuki naga gi pangan gi ma magi na ti si manipuri ne ba akoi na yengdu si aduna akoi na madu gi message ama se akoi tong tam da sing de hekta metei se di ke hero e to sing de di kuki area sing da hekta hero e ba aduna dege mu swai de na mu kuki je de di hero e ba masak maming taram do mi je kuki je de hero ke we ba we dro zo phomai aduna si kai no se masi kumai to lu sing de ge hai bu du ne ko ni yeng ge de madu ma se ko na lusin ba je sarkar gi so ba ko gi thodang lei hai bu je hai je ga tension je yam no ji hujik le sita puno mo se lengak pai ri basing puksel sing miyam gi thabak to pa duga to phom thopu thapu sing matam sana to ta tangai fa da duni roi brown ni ojabi kan balak sening si hujik le ri ba manipur gi issue solution na wona bada cm su paikhat pe ba thapu sing paikhat li ado state amadi center lenga na hujik miyam gi de paikhat li ba thapu sing si miyam na peniai oi bra duga kamaina si kari film da center mudi state lenga na pun ari ha bu su thambi Tamo Shanta gi my I really appreciate your spirit thai tare ko Tamo Shanta gi yam positive oi ba wakalon se I am appreciate tawi amadi mahak na thambili ba all political party gi mapum fa ba fledged adugumba meeting ama call to budu da I samak su endorse tawi I honorable chief minister soidana mapum fa ba koi gi through one common agenda and common vision hai tare ko myam gi manaba tokhai ta da ba hai tare ko amakak platform the for unity and peace ki damakta adugumba all political party gi meeting amak soidana kaurakadra in khali ai Tamo Shanta sisu yamna michang mikhai naidaba adagi community sing bu nuksiba adagi manipur bu nuksiba pamba nu pan ne ai lawi se ma na si chattana khotana irrespective of communities ma adum thodang so lowri ko advain tawdana we really needs people like him and people like others ko who love Manipur not only the people who love only the community side tare ko aduna hujiki hairiba side na kuki chairaga hero kumba asomda kuki no mai chai hero kumba adu thabokta tawbidaba akoi hatred speech communal gi speech to koi pibidaba ko akoi hujik ya maru ori se tasengna peace lanje hairagadi akoi Manipur as a whole Manipur amato ina yengba changi ba ko aduna I also expect from our national leaders ko ina athuba matamda karigumba khara karigumba akoi gi public ki praja gi Manipur gi ihul khangna choba announcement ai pawudi khar phangba hore adu lok thorakar khali adu ai matang se haijaroge adu but I'm really happy ai jumaina paw khar tai aduna Manipur se yam thuna yam glorious adu degi yam nungai ba Manipur am oirakani khali praja sine jam appreciate tawni mayam harauni khali hujiki hek center na hujiki initiative haba hujiki do lok thokpa matam da adu ai simat ai thamjage next I nga sa hai ki ba development gi do akoi gi honorable chief minister se yam peace loving chief minister ni
mahakte masada mahagi thamoida phumba hitaba achumba ngangba achumba chatpa manipur punamaki uba adudagi development maru development ha lambi de focus tawda aina mahake kaiga sangdamna ge habata america gi sigi John F Kennedy ga ko America se hana yamna chakulam lam nati pugat khanaba hojiki ai Singapore gi hama wari do America se different type of ethnic communities mam laiba magi sida black white native Hawaii adagi Pacific Islander Hispanic adagi Latino mam lay khare ko America pugat khanaba amaga racial gi discrimination gi ko amagi adudagi amaga ma slavery gi mam khanaba laibone ba adubu development in a focus thamaga hojiki hariba lambi se lambi pajana semba lambi semba da obstruction lay handa ba haita lambi sida pajana sembi ba ching do oigera tam do gera anywhere even forest to oigera even forest ki sustain to holaga forest sohanda bi da ko makoi ki sustainable development the forest sohanda bi to lambi se fana semma gadi chingi mi singna su valley da magi needs magi purpose sing do fajana support ga koi imphal da lakti ne ba communication eba maru inuk sinaba communication eba akoi Churchampur hairo adagi Amore hairo Tamelong Senapati mau hairo if I'm not wrong before 4-5 years mau gi praja mem ayamba Kohima Dimapur dagi port business transaction marama tawrameba adubu lambi sidagi fajana phalagadi why our people should go to the neighboring state even kano Churchampur chu Mizoram nangnari ba jaga do aduna koi lambi je padana semam changeba we have to develop the road se develop tawa number 1 da lambi fajana develop tawgadi amaga interaction fajana lakani amaga khoi gi linga franga oriba khoi gi language Churchampur da before 3 years aina koina Sangai festival karigi Manipur gi ama glorious day khal leirami Sangai festival matam da khoi maita run khang da badum leitab nate lei ko aduna hari basing adudagi ban Senapati gi yamna hanjan ba mafam da su do maita run khang da lei aduna koina chapam changi akoi language akoi amata oina ba khoi gi maita run si mayam punamak pullaga akoi gi common language si pullaga khoi wari shana ba khona ba magi awaba magi needs magi hardness mayam tabi ba khotpi to nuksina ba sai de build up tortine ba akoi imphal da khaktang khak leiraga sai gi valley da khak leiraga Manipur pundabyade hena laurga I think this will not serve for purpose of uniting Manipur and Manipur integration do adu purpose to serve toren khali akoi ne ching da su every nook and corners of Manipur da chatlaga akoi na Manipur gi integrity se koi protect tong na ba akoi na madu hona gadam ne ba ko aduna ai sima chang yang khale aduga last not the least aina wari masam ko if I'm given a time ko wari masam ko ini ningsangak ba haitare akoi Spain gi akoi Spanish ta akoi gi don kuntoke hena nupa ama lairami makse larik yam pa ba adudagi makse aki dream manglan yam kan ba dreams kano hai mang yam kan ba like yam pa ba du myo yam oi ba makse like se yam par ga masa makse mase night ni na kanjaba sigi ai wari se ko padamu ne targadi mayam na si masa da pal akoi gi se smain to roi khalaka toi ne ba aduna makse dream wolam da leram ba makse night ni kanjaba sigi spends da aduna mahno hojik daka tari se kai nam ma se sagol ama daka tarame ba sagol ama daka tarai mai army daka tarami naik ama orgadi magi fajaba kano haitari magi princess ama daka tarame mai princess to mane ningsang akpadagi farmer yamna hanubi ama farmers ko nupi hanubi farmers ama magna adudo magi wakan imagination adu magi princess ni khallaga tawraga sagolo taw chatlaga hotel ama khakta chale magna hotel ai moi in nai ko hotel ko chatlaga hotel lo magna adu mai adu maki fortress ni khallaga changaga heta mayam le imam aijin night ni aijin ningthoni hayen bai tare ko mayam dun ni ma de khangma hore this person dok into is angau bani se ma khangmo angau bani khangmani na moi thadoi angau ne tawjasano magi dress nung kha sepi khorpi tawre adai thokle ma sagolu ga taw thole adagi windmill spend the windmill mayam leibane windmill du maki enemy ne khalaga lanje mathanda pungtong taw bai tare ko adai lambi di salama mi singduna ma angau ne khal tawsalo khana salo kha instigate tawsan bai da phuna salo nang ngamadane hairaga ma se last the war ga tare tabadai di ma se miwe khara ma se pukhallaga mai thamaga
मासे ज्ञान तारे ओ अइना ngasai tawgi agi fantasy ngaktani agi dream dani agi manglan dani khallaga मासे sigre that story itself shows that kanagu makharna manipur mangkara mangam bayai kam tawram ya adu last of all the manglan to mangma topi hoina jagi tawani da yes thank you very much yam fazaba ofom ni hojik leiriba sida irang sagan na honariba kangbu khara leibudu da su fazaba point pi ba dugum ba message pi ba dugum wari ma se am su jan thambire karo ba on jam MEIBON hojik leiriba film sida mawang da su kam do na santi lakada ge hami matang da fazaba session to bi kre to center na khogi hojik manipur yeng liba santi lagan na gona yeng le mi yeng se ro ba on ten kamai yeng bi asih sum center ki meeting hai bo moi se hi ahum mukti yengi ko manipur sida to dio punamak kana no mai tai na kamai gi lokhi masida problem thori ba problem si kana thoi meno aduga thorak da moi gi solution conflict si solution to no bi da mai tai sing na kamai to ri se government of india na phadana khangi number 1 number 2 aduga cookie singi nature cookie singna haiba ta sahi ahum da thori se makhoi su khang government jana cookie na kamai na thok tori masi conflicts da kamai na chathari civil organization kamai chathari o cookie singi MLA sin kam thodang lori o Indian government yana leriba suspension of operation leriba cadre sing sina kamai na tori adu yaw do ba cookie sing sina kamai na tori government of India na phajana moina yingaga leiri khangsu khangi mo ka ani subida ahum subidana hairiba nagana muga tawlak matamda nagagi shu kamaina leirige nagagi emulation interest kaino or nagagi civil organization interest kaino pazagi interest kaino haibisi government jana khangdamate saang yingla rabani ko aduna masi marakta ina jam thonjaning badi hariba issue se government of india na focus to ge ha gadi masi kaishuna ten lowe ko matam khara yengni basi aidi government of india ki policy makak afaba lakna bagi dam tawribra o fatana ba masi ja tawriba manipur da leriba maroina ka achoba haidi ko kina ga mete haina sumi amna sum hai nei masi marak sida leminariba sida ekoi peaceful lehenge hana leba dwaina sum lehenge hairaga taga su government ki policy makha lei masi punma ase tunga leba oirasunu masi harasu government india ki makut lei ana masi punma ki yengbadi akoni yengmadi government india na taseng manipur si kamba manipur no history the best torokpa amat torokpa aduga pre-major status leilakpa asiguma punama kisi moi khangdeba nate khangi aduna masi solution purake haidi government of india gi thamoi sengna deal tawba amak khak lei asina masida government of india na masida initiative low the ba se solution purakna ba conflict solution purakna bagi matang dai kan thamjageba masi hojik thau loidri se kaigino habo ai jam missing a so higher river. Howzik no Toriba, Nang Toriba, Cookie Kunkamei Tava, Nagagi Kuntava, Mi Halakpa, Asimba, no Tropa. Issue Asida Kai Masikai Torino. Masikai Torino. Name Terrain consider honorable Simpsons to the Sanapti district Saliba, Kampopi district Saliba, Adugi, Mudunatana, Mogi, Tim Salaga, Unariba, Pazagi, as a Kawakasu, Waichanariba, a similar Haiba Ahumse, Kunani, Maitana Rakoki, Kuntaba, Gaduga, Remay Kun, Maitarpa, Marimegi, Rankagi, Mi Halakpa, Adumba, Punma, as a Kaigi Tobino, I sure, Masida Command Government of Manipur, Yemi Gabo. Masig to is kai to bina do ekoi masen ekoi group community to masing se masigi ekoi criticize to no ba asu amaki eba afaba to ba phataba to ba asumba to ba lan ngang ba asigum ba ki yeng da bida amman harga di koi criticize to hodo ya de ko kina ma afaba nga asu sum majin masin thibani mahoida tawsin na bani hygiene na bani haiba criticize to ba aduga maitai na afaba ke lom da ngang le su ko kina thajidra ba nagansu haisu thajadwa
थाजनदवा अहुम असिदा याम लुएबदा मसी थाजनदवा अहुमगी क्रिटिसाइज तौनबदिगी मदुगी रीजन कइनो मई थानबसे मी हटनबसे मसी थोअदबनेबा मसी पुनमा असे अखोइना मतम खरा अइना हंजनी प्रजा सिंगदा कुकीदसु हंजे कमन एजेंट कमन क्वेश्चन होइना नागासु मितेसु कुकीसु आई हंजनी मसी कन्फ्लिक्ट सिबु लोयो पामबा पामरब्रा पामदिब्रा असिनी अइना हंजनी मसी पामरब्रा मसी लेजिबा सही अहुमुक थोनरगा युम मैथानरिबा मी हटनरिबा कामनरिबा अदि अवापता प्रजाम्या वारन तो लेजिबा पुलमक सिबु लोयहनबसी कुकीना पामब्रा मितेना पामब्रा ओ नागाना पामब्रा अदो पामद्रगना मसी कंटिन्यू सथखिगनी पामगदी मसी फ्यूचर ऑफ कुकी फ्यूचर ऑफ नागा फ्यूचर ऑफ मेटे मसीगी यनगा मणिपुर अपुंबगी यनगा मसी लोइसिनबदी यातेबा अदुना मसी लोइसिनब नाइदना मा मागी आई आइडेंटिटी शो तौनरगा तौनबदगी मसी आई आइडेंटिटी नि आई सिदी आई नि आसिन आई कंदबी याते आई हिंदबी याते ना सुम लाउनबले मदुगी वखंड सथरगदी कन्फ्लिक्ट लोइब नाइरोय अदुना खा मियामगी इंटरेस्ट यनगा इसा की कानबक या लेजरगसु आई कम्युनिटी की कानबले हाय खंजरगसु मसी तुंगी ओना मसी तहुदबी यादेना खलगसु मदु खखर हंदोक मसंगी हंदोक लेतदी सुसला ओय अदुना आईगी तुंगिनी हायना आईगी फ्यूचर की इचा इशूगिनी यनगा मसीद मुक्तन लेगदी मणिपुर से इचा इशूगी वार खलीब मीसिंगदो मुट्लदबनेबा हौजिक नखोइन मुट्लदबनेबा नसा नसुसिंगी आईगी मणिपुर की तुंगी आई कम्युनिटी की तुंगी कुकी कम्युनिटी की तुंगी नागा कम्युनिटी की तुंगी मैतई कम्युनिटी की तुंगी खलगदी सोल्यूशन पोर्टनबदा माय हाना नंबर 1 थमलगा सोल्यूशन पोर्टनबदा आइखो खोंग थांजिनबा अदुगा नांगबा अदुगा तोबदा कावे क्रिटिसाइज टोपिरो मसी क्रिटिसिजम तोरी फाउदी नंगी प्रजासिंग वाखिगनेबसे हम अरोय ब्राउन से थमजेगे याम फजब वाफम ने शांति लान उबनबदा इखोय खुदिमंगना सपोर्ट तोबा अदुगा इखोय इसा की हाइबा वाखलोन थादोनरकांदा अपुनबगी ओइबा वाखलोनदा समिनबो तंगाई फदे हाबदोन याम फजबा अरोय बोनो जा शांता लाक्सी ओजा मैबोनो सुसु फजरे थंबिरिब पॉइंट सिगा मरि लेना हाइबा तारे हौजिक सीएम नसु लोखलिबा इखोगी पीस लाननबगी थबक थरम सिंग मतौ करबना माइ पाकनी हाइबा ओजा मैबो मोट थंबियो सिने अखोगी मगांगचा अखोइना पामिसी अखोगी न्यू इनिशिएटिव्स फॉर पीस with people sine pamise masi da mangta akhoi goy no akhoi manipur sina akhoi thabuk lokhot patai madudi kaina political party sing CSO sing community leaders sing with intellectual sing do adu punna famina dialogue and discussion to bukhtana akhoi kaino se akhoi manipur da shanti program lambi se madu phangani ai base ai aroi round thamje tension se yam noi sei juji le film se dei khoi khudi mona shanti lana na hona bada sem na bo ero amara local pu khudi makta khoi he na fazaba mong da positive oina lokhat pi yana na bo hona bada ngai fade ha doni yam noi sei ngasi khana le no so ya bi panelist sing ai ge na ka ning sin bi boza BIKRAM KONGKHAM Manipur BJP State Secretary Zawi Kaikun Busari Amadi Oza MEIBON PHAOMEI President ZUCM Oza Kaikun Busari Amadi Oza SHANTA KSI's Spokesperson CPIM Oza Kaikun Busari Duga Meg Tabi Punu Busari Bani Kono Dukurum Jari North Window meaning Tabiriba Mayam Punamakpu Taramna Okchari Hauzik Mapalamgi Tabaki Pau Pijari Ahanbada Atubagi Oina Dubai warehouse worker gi Tabak Gauri Hairiba Tabak Asi apply to Biningba Mioisina presentable and good communication skill Leibatanatana Masagi Chahi Kunmatui Dagina Kuntrataret Paubada Leiba Oibigadabani Hairiba Tabak Asigi Pizariba Kudong Chabasing Adudi Per day 12 hours duty hours oijagani per week ta 6 days duty oijagani
2 years work visa pizagani loinana accommodation and transportation pizabata natana medical and insurance su pizagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntaretagi haujagani ani subada United Arab Emirates ke driver gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to winingba miyosingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani Hariba thabak asigi Indian license paibiba miyoisingi thagi oiba salary di lising yankhay dagi haujagani Gulf license paiba miyoisingi thagi oiba salary lising yankhay manga dagi haujagani ahum subada Behran water park ki female retail staff tara kauri hariba thabak asi apply to biningba miyoisingna retail experience leibaga loinana yamdrabada 165 cm ki changda wangba oigade